Poštovani gledatelji Global CIR YouTube televizije, srdačno vas pozdravljamo iz Sarajeva na početku još jedne emisije Global CIR specijal. I za dom spremni. U ovom izdanju za vas smo istraživali društvene fenomene i procese poput historijskog revizionizma te rastuće fašizacije u regionu sa posebnim osvrtom na Hrvatsku. Za Global CIR su govorili predsjednik Demokratske fronte i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, akademik Muhamed Filipović, saborski zastupnik Ivan Pernar, predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić, istraživački novinar Domagoj Margetić, te predsjednik novoosnovane stranke u Republici Srpskoj pod nazivom Stop Vanja Eles. Očigledno obujanje fašizma u Hrvatskoj velika je prijetnja za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Prije svega jer postoji perfidni plan kojim se bosanska država i njen najmnogobrojniji narod pokušavaju prikazati izvorištem fašizma i radikalizma u regiji. Budući da je otac ustaštva Ante Pavelić rođen u Bosni i Hercegovini, odnosno u Bradini kod Konjica, te da je jedan broj prvaka fašističke tvorevine NDH imao određene veze i sa Bosnom i Hercegovinom, neko se sjetio da je fašizam u stvari uvezen u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Prema toj zamisli, onda je Bosna nasljednica NDH, a bosanski narod fašistički, te se onda logično postavlja i pitanje ratne odštete, odnosno pitanje koju je i kome dužan isplatiti. Ovom perfidnom planu ide na ruku i dežurni ustaša Zlatko Hasanbegović u Zagrebu, te službenici islamske zajednice u Hrvatskoj koji redovno šalju delegacije na obilježavanje godišnjice pokolja u Blajburgu. Ako pak nisu fašisti, onda su Bošnjaci u najmanju ruku radikali i teroristi, a o tome je u posljednjih nekoliko mjeseci na sva zvona upozoravala Europu i svijet Kolinda Grabar-Kitarović. Međutim, ono što su mediji propustili ispratiti jeste da je upravo hrvatska predsjednica učestvovala u bizarnoj ceremoniji pronošenja neraspadnutog tijela Leopolda Mandića kroz hrvatske gradove, što u mnogome podsjeća na slične ceremonije u organizaciji Srpske pravoslavne crkve kada su se kroz gradove Jugoslavije pronosile kosti kneza Lazara. Trebamo li vam napominjati šta se ubrzo desilo sa tom istom Jugoslavijom i kako je i kolika na kraju završila Srbija? Ali nije to nova pojava, znate. Bilo je toga i prije, ali nekada nije bilo tako drastično sad izraženo. Vi ste imali Stipu Mesića koji je bio potpuno suprotno u odnosu na ovo što sad gospođa Kolinda Grabar radi. Imali ste nakon njega Ivu Josipovića kojim se da prigovoriti na tako da kažem nekom koketiranju sa tom pričom, ali koji je čovjek ubijeđen antifašista, na kraju kraju čovjek potiče iz partizanske porodice. Ali sve ovo što se dešava i vi ste u taj kontekst stavili pitanje Pelješačkog mosta, izjava koje dolaze iz Zagreba, to je bilo nešto što je bilo za očekivati, samo kod nas to niko analitički ne prati, pa mi tako bivamo iznenađeni. Nije to počelo sada. Vi ste mogli primijetiti jednu vrstu zaokreta prema Bosni i Hercegovini. Vjerovali ili ne vjerovali? Čak i u mandatu Ive Josipovića i SDP-ove vlade. Tad se mogla registrovati jedna vrsta zaokreta u priči koja je potpuno odudarala, na primjer, od onoga što je radio Stipe Mesić, potpuno odudarala od onoga što je radio SDP pokojnog Ivice Račana. To je zaokret bio. Ali kod nas ljudi valjda nisu skloni da tim stvarima analitički prilaze i da to prate.
I onda se dešava ovo što se danas dešava sa hrvatskom politikom. Po meni, dva su razloga za to. Taj pritisak koji ide na Bosnu i Hercegovinu od strane nekih dužnosnika, mada je vidjeli ste Plenković je daleko tu oprezni u izjavama od predsjednice Republike Hrvatske, mada i njegove izjave ukazuju da je zapravo na istom fonu. Samo drugim riječnikom, to on mekše to izgovara. Taj pritisak na Bosnu i Hercegovinu ima svoje razloge, objektivne. Uvući Bosnu i Hercegovinu, tako da kažem, u svoje krilo političko i ekonomsko. Riječ o golom interesu. Postoji i druga stvar koja se mogla vidjeti još prije nego što je Hrvatska ušla zvanično u Europsku uniju. Ja sjećam jednog razgovora sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom Srbije. To je jedna od stvari u koje smo se složili. Da će Hrvatska nastoja da kapitalizira svoju poziciju članice Europske unije predstavljajući sebe kao vratima za ulazak ostalih zemalja. Internetom kruži audio snimak razgovora predsjednika SDP-a i bivšeg premijera Hrvatske Zorana Milanovića sa predstavnicima hrvatskih branilaca. Bosne i Hercegovine, to je, kako je netko od branitelja rekao, nije sranje. Ja sam rekao. Big shit. Bosna i Hercegovina nije država. Ja bih, da se mene pita, a vjerojatno vi imate neki od vas i porijekli rodbinu u Bosni i Hercegovini, takvi smo, mislim, narod smo koji Vučević ima i ja isto iz Livna, ja bih ugurao u Europsku uniju preko reda. Tamo nema reda, nema poredka, nema Dodik šurove sa Vučićem, kojima jako dobro zvuči to da se Republika Srpska ocijepi, da se organizira referendum. Šta ćemo onda mi? Hoćemo ostaviti Hrvate u Bosni i Hercegovini državi sa Bošnjacima? Pa nećemo. Imamo posla sa negativcima. Zapamtite to su negativci. To nisu dragi. Hrvatska želi da kapitalizuje svoj položaj. Zemlje članice NATO-a, zemlje Europske unije i da proširi svoj politički ekonomski utjecaj na regiju. Pa čak i da, tako da kažem, završi neke historijske stvari, prije svega, na primjer, sa Srbijom, u smislu da je sad Hrvatska ta koja govori na Balkanu ime demokratske Evrope. Vi ste vidjeli da se na to baš ne gleda dobronamjerno ni u Berlinu, ni u Briselu. Čak i u Vatikanu. Da, čak i u Vatikanu. Jer očigledno i u Berlinu, i u Briselu, i u Vatikanu sjede neki malo tri ljudi koji znaju kakve to sve poremećaje pravi na Balkanu i gdje to može na kraju krajeva da nas odvede. I zato Hrvatska baš nema podršku za te svoje stavove. Vi vidite da dolaze, tako da kažem, vrlo kritički intonirani tonovi iz Brisela, iz Berlina, pa dobro ste rekli, čak i samo u Vatikanu. A došla je politika nacionalne emancipacije Hrvata, došla je politika koja se izrazila u nastanku stranke prava, koja je stajala na stanovištu da hrvatsko pravo, historijsko, nacionalno i tako dalje, obuhvata i Bosnu i Hercegovinu kao navodnu staru hrvatsku zemlju, iako je to apsurd i potpuna iluzija, jer nikakva ovdje nikada nije postojala hrvatska stara zemlja. Međutim, to je bio koncept koji je tvorac te politike, Starčević, Ante Starčević stari, tvorac pravaške stranke prava. On je formulisao jednu ideju da smo mi Bošnjaci, odnosno mi muslimani, kako su oni nas tretirali, ili Agarijani, kako su nas ranije zvali, da smo mi, u stvari, da tako kažem, cvijet hrvatskog naroda, smo mi hrvatsko plemstvo. Zašto? Zato što smo mi jedini imali očuvano plemstvo. Međutim, šta se dešavalo? I u tom vrijeme hrvatska politika je bila antibosanska. Zašto? Jer su hrvatski političari neprestano insistirali na tome da se Bosna priključi Hrvatskoj i da zajedno Bosna i Hrvatska uđu u takozvanu podunavsku
federaciju, odnosno konfederaciju. Naravno da takva politika nije mogla biti realizirana zbog toga što se Austrija našla na strani centralnih sila, izgubili su Prvi svjetski rat i situaciju su diktirali pobjednici rata, to su Englezi i Francuzi. Njihovi saveznici bili su Srbi i to dinastija Karađorđevića kao vladajuća dinastija Kraljevine Srbije tadašnje. Hoću da vas pitam, evo, pored ovoga što smo govorili, vi ste govorili o fašizaciji društva, o svemu onome što danas svjedočimo u Hrvatskoj, ali i cijelom regionu, tako da kažem, nije Hrvatska tu izuzetak, cijeli region je potonuo u tu pošast historijskog revizionizma i slično. Pored toga dešava se neka vrsta klerikalizacije društva i o tome bih želio sa vama da pričam. Jedan posljednji slučaj iz Hrvatske je zaista pobudio strasti na raznim stranama. Radi se o pronošenju, tako da kažem, tijela jednog katoličkog sveca kroz Hrvatsku i to je bilo kao neko ritualno pronošenje kako smo s kraja 80-ih vidjeli na srpskoj strani sa moštima Lazara i slično. Mene interesuje da li je nekome cilj da ove narode Balkana, tako da kažem, drži u toj nekoj vrsti religijskog rezervata, da se ovdje napravi neki prostor, evo, za taj prljavi novac i za narod koji će biti zaluđen ideologijama i religijama i između sebe, tako da kažem, ratovati. Ne znam šta je cilj pronošenja tijela kroz Hrvatsku, a kamoli šta je cilj hrvatskog državnog vrha da učestvuje u tim ceremonijama. Evo, možete mi dati komentar? Pa upravo to, dakle, povukli ste dobru paralelu. To je scenarij koji smo vidjeli krajem 80-ih godina i koji je završio samo par godina kasnije, da kako se ne varam, radilo se o 89. godini, kada se nakon Miloševićevog preuzimanja partije u Srbiji nanašalo te mošti cara Lazara. To su bile samo mošti, Hrvati sada nanašaju po Hrvatskoj bukvalno leš u toj staklenci u kojoj ga nosaju. Prema tome to je prilično bizarno i mi se time nastojimo zafrkavati pa i smijavati, jer doista zašto ne bismo ismijavali? Mislim, ako vozate mrtvaca po zemlji, dodirujete, smatrate da on ima sve te moći, meni je to smiješno. Mislim da imam pravo reći da mi je smiješno. Kao što nekom može biti smiješno nešto što ja radim. Ali je opasno. Jer upravo to, mi smo taj scenarij već vidjeli i taj scenarij vodi samo jednom, vodi radikalizaciji kroz zloupotrebu, naravno, religije, vodi fašizaciji, vodi u to da vi tom retorikom naravno možete onda suprotstavljati sebe kao velikog katolika, nekom drugom koji je veliki pravoslavac ili nekom trećem koji je veliki musliman i na tim podjelama u kojima vi radikalizirate te odnose između pojedinih različitosti umjesto da ih zapravo povezujete, vi možete sutra radikalizirati odnose u društvu na način na koji vam treba, pa i izazivanjem nekakvih ozbiljnijih sukoba. Hrvatska je sukobljeno društvo. Hrvatska je društvo koje jest na rubu rata. Taj rat traje, psihološki rat traje u vidu obračuna s antifašizmom, u vidu jačanja klerofašizma, prenošenje leša Leopolda Mandića je samo u funkciji toga. Maženje državnog vrha sa njegovim lešom, dakle predsjednica Republike koja je bila pomilovat leš sa maramicom i koja je poslije davala izjave da je čula da ta maramica, ako to napravi, ima čudotvorne moći.
nju je nakon toga trebalo isto kao i njenog savjetnika za vojna pitanja ili strpati u ludnicu ili barem minimalno traži, dakle ja evo sad pozivam da ja bi volio vidjeti certifikat da mi imamo normalnu predsjednicu. Dakle, ja bi stvarno volio da mi napravimo jedno psihijatrijsko vještačenje Kolinde Grabar-Kitarović, da li je ta žena sposobna voditi državu. Ako nije, zatvorite je u ludnicu i tretirajte kao svakog drugog psihijatrijskog bolesnika. Mislim da je to korisno i za nju i za društvo. Evo, Plenković je nedavno boravio u Mostaru i otvorio je pučku kuhinju. Malo prije toga Kolinda je dolazila i kazala kako Hrvati u Bosni i Hercegovini, parafraziram sada, nemaju toliko financijskih i ekonomskih problema, te da im je ugrožen identitet. Pa, znači oni ne odlaze iz BiH zato što nemaju stana, nemaju posla, nemaju perspektive. To smo i napisali na našem portalu, pitali smo je, znači oni idu zato što im je ugrožen identitet, a mislimo da je upravo suprotno. Pa nas interesuje zašto su sada, diskriminirali katolike u Bosni i Hercegovini. Taj Leopold nije uspio, tako da kažem, doći u BiH, bio je u Crnoj Gori. Mislite da se ovdje radi o nekoj vrsti diskriminacije nad Hrvatima od strane zvaničnog Zagreba? Pa mislim, ako se u Hercegovini ukazuje Gospa, ne vidim zašto Leopolda Mandića ne bi trebalo odnijeti Gospi na ukazanje. Prema tome, nikad ne znate, možda bi se ustao i nastavio širiti nekakav svoj vjerski nauk. Prema tome, ne vidim zašto to sprječava. Doista to liči na diskriminaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini jer nemaju priliku. Da se to desilo, ne bi se Pa, ja isto mislim, ako zamislite samo dakle, najbolji čin jedne progresivne ekonomske politike HDZ-a u Bosni i Hercegovini bi bio podijeliti Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ovima koji su ostali, podijeliti maramice da ih protrljaju o Leopolda Mandića i onda možda čudotvorno, nikad ne znate, stavite tu maramicu u džep i provjerite svakih sat vremena jel se pretvorila u marke. Možda, nikad ne znate. A u identitet sam po sebi. Vi kad ugledate Leopolda Mandića, vaš identitet je neupitan. Dakle, osim toga, ja mislim onog trenutka kad vi dođete na hodočašće jednom lešu, niko neće dovesti u pitanje vaš identitet. Znate, ja imam jednu poslovicu, ne treba svakom kretenu tepat da je idiot. Prema tome, za mene neupitno onaj ko dolazi se klanjati jednom lešu, njegov identitet kretena je apsolutno neupitan. Ne samo u odnosu prema Bosni i Hercegovini, nego ukupno politika Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju u najblažem smislu bi se mogla nazvati antievropskom, jer ona negira čitav niz evropski opšte prihvaćeni vrijednosti. Da ne govorim o banalizaciji neprihvatanja odluke arbitražnog suda, što predstavlja civilizacijsku tekovinu i pravnu tekovinu Ujedinjene Evrope u arbitražnom postupku na koji su oni pristali, do negiranja zločina koji su pravosnažnim presudama potvrđeni u tribunalu, Haškom tribunalu, do negiranja države Bosne i Hercegovine, do negiranja jezika, kulture. Sve to ništa drugo nije nego jedna vrsta neotuđmanske politike, tuđmanizacija kompletne politike, a mi znamo da je Tuđman izbjegao presudu u Haškom tribunalu zahvaljujući svojom smrću i da je on sastavni dio zločinačkog pothvata zvana Herceg Bosna, koja na kraju krajeva, čiji su čelnici na kraju krajeva prvostepenom presudom dobili preko 110 godina zatvorske kazne. Bez obzira na ishod drugostepene presude, sasvim je sigurno da takozvana Herceg Bosna ne može ništa drugo biti nego zločinački pothvat, koji između ostalog poznat po logorima Heliodrom i drugi koji ništa drugo nisu nego replike fašističkih logora nacizma iz perioda Drugog svjetskog rata. U Hrvatskoj se desilo se hapšenje jednog mladića koji je
prilikom posjete Andreja Plenkovića, čini mi se Puli, uzvikivao HDZ lopovi lopine i čovjek je zaradio prekršajnu prijavu, uhapšen je, čini mi se, i čeka suđenje u stvari. Kako to opisujete? Vi ste ustali protiv toga na jedan zanimljiv način. Evo, možete objasniti našim gledateljima. Pa ustao sam na zanimljiv način što sam, kako bi zaštitio slobodu govora, sam taj događaj koji je bio dosta lokaliziran digao na nacionalni nivo. Jednostavno sam progovorio o tome i ukazao javnosti na to. Jednostavno je javnost i mediji i pravni, ti ajmo ih nazvati stručnjaci ili ajmo reći pravni autoriteti su rekli da je prijava političke naravi i da nema osnove, da se nije radilo o ometanju javnog reda i mira. Taj dečko mi je čak poklonio i majicu HDZ lopovi lopine i evo ja molim samo asistenta ako ju može donijeti, evo baš da i javnosti vidi. Okay. Evo dok dođe majica, još jedno pitanje vezano je za Andreja Plenkovića. Posjetio Mostar i ono što je, mogu da kažem, tragikomično u cijeloj situaciji, u situaciji kada Hrvati većinom, kao i ostali svi iz Bosne i Hercegovine, traže svoju sreću na zapadu, u razvijenim zapadnim državama Europe, on je otvorio narodnu kuhinju. Kako će to pomoći Hrvatima, taj njegov gest, i šta on u stvari sugerira tim gestom? Pa ta gesta sugerira da vlada HDZ-a nije u Zagrebu, ni u Mostaru, nije u stanju riješiti egzistencijalne probleme Hrvata na način da ljudi žive od svoga rada. Već se sugerira, odnosno zaključak se izvlači, da su ljudi jednostavno prisiljeni na preživljavanje od milodara, odnosno, evo može mi dodati, znači od danas do sutra i to je ova majica, znači HDZ lopovi lopine, ja ću nju obući u Sabor, znači, jer gledajte, znači dok netko gradi vilu od 5 milijuna maraka, govoreći pritom o tome kako su Hrvati obespravljeni, znači u isto to vrijeme se otvara pučka kuhinja. Što to znači? To znači neki žive u vilama, a neki preživljavaju kroz pučku kuhinju. A ta dva procesa su povezana. Naime, razlog zašto neki moraju se hraniti u pučkoj kuhinji je u tome što su neki na račun tih istih ljudi sebi izgradili hacijende, odnosno dvorce na ovom svijetu. Da, evo, Bosna i Hercegovina je zemlja čuda, imamo, znači, pojavila se Gospa, imamo piramide starije od egipatskih, a imamo, evo, i kantonalnu vlast u Sarajevu, koja je pitanje vodovoda upravo pokušala riješiti na, tako da kažem, na metafizičkoj razini. Jer očito je da, kako kaže jedan, izdale su i komunističke cijevi, a svoji nisu imali, tako je došlo do problema o vodovodu. Međutim, mene interesuje, evo i u Bosni i Hercegovini prelilo se, znači, klerikalizacija, fašizacija društva, tako da kažem, historijski revizionizam koji bukvalno sada traži da se mijenjaju imena ulica, imena škola i tako dalje. Pa smo imali nedavno u Sarajevu jednu školu koja je upravo ponijela, osnovnu školu, koja je ponijela naziv po jednom apologeti fašističkog režima, spikeru hrvatskog jezika na fašističkom radiju Rim. Znači, to mu je bila jedna od funkcija inače. I kasnije se jedan od načelnika u Sarajevu slikao sa njegovim sinom od Mustafe Busuladžića, koji je bio profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Mene interesuje u socijalizmu, znači taj Titov režim koji mu je ubio oca zato što je bio sluga okupacione sile, nije kaznio cijelu porodicu, nego je taj čovjek bio ugledni građanin, akademski građanin. Interesuje me šta bi se desilo sa našim državama, recimo Hrvatskom, koja je tada bila NDH, odnosno koja je bila fašistička država u smislu tog aparata,
koja je usisala poslije i Bosnu i Hercegovinu, čije su elite također se priklonile. Šta bi se desilo da ovaj prostor nisu oslobodili naši partizani, da su ga oslobodili vojnici Crvene armije? Pa onda bi vjerojatno bilo počišćeno to još ustaških i fašističkih elemenata koji su nažalost ostali. Dakle, to za početak. Drugo, sigurno ne bi imali te slobode koje su imali i sinovi i djeca ustaša ne bi kasnije bili ugledni akademski građani i ugledni članovi društva u tom i takvom jugoslavenskom mraku o kojem govore. Treće, ne bi bilo tih država, one bi bile podijeljene, mi znamo za dogovor iz Jalte i zapravo jedan od Titovih najvećih rezultata je poništenje sporazuma trojke iz Jalte koja bi dijelila bivšu Jugoslaviju na nekoliko dijelova i države kakve mi danas znamo i nekadašnje Jugoslavenske republike zapravo ne bi to bile. Prema tome, iz današnje perspektive ko zna da li bi to bilo bolje ili lošije, ali sasvim sigurno oni koji se pozivaju na jugoslavenski mrak, a donijeli su nam evo ovo svjetlo koje imamo, drugačije bi prošli. Pitanje je da li bi bilo danas, ne znam, u Hrvatskoj Zlatka Hasanbegovića, Brune Esih i sličnih neofašista i sličnih u Bosni i sličnih u Srbiji, da je drugačije izgledalo. Nedavno se Hasanbegović požalio da su mu komunisti oduzeli 19 kuća u Zagrebu. Pa sam se ja upitao ko to evo i danas i na pošten i na nepošten način može da ima 19 kuća. Ma naravno. A ostavljena nam je samo jedna kao za život. Naravno. To nije nakon jednog rata. Siroti Hasanbegovići, evo baš mi ih je žao. Ne, uopće to komentirati je stvarno smiješno. Taj isti Zlatko Hasanbegović je veći dio svog školovanja školovan besplatno u socijalističkoj Jugoslaviji. Ali kako evo sad, evo i Bandić je recimo bio, tako da kažem, Jugoslaven i pionir i slično. I partijski sekretar. Partijski sekretar, ti nekako činovnici koji su bili, su brzo preobukli dresove i prilagodili se na ovo današnje. Pa kod Bandića mislim da je to ovaj sindrom vezan uz Gospu. Dakle, Bandić je dole iz Gospinog kraja i mislim da je to jedno pročišćenje duhovno, specijalno koje su proživjeli ljudi iz tog kraja kad je ta Gospa počela dole dolaziti s njima, pričat, pit kavu, pa onda na dnevnoj bazi se komunicirati, ukazivati i tako dalje. Ko zna čega je sve tu bilo, nećemo špekulirati, ali tako da me to za Bandića zapravo ne čudi. Čovjek je iz kraja u kojem vide Gospu, prema tome kad vi vidite Gospu onda je sve moguće. Apsolutno, tako je da to naprosto nema, mislim, nemate tu šta razgovarati. Čovjek je, eto, obnovilo ga je. A kod ovih poput Hasanbegovića to su autentični hrvatski fašisti koji naprosto su čekali svoju priliku da ponovno mašu svojim ustaškim barjacima. Ništa drugo. Ekonomska kriza je kćerka kapitalizma i majka fašizma. Ova velika misao pokazala se tačnom i na primjeru Hrvatske. Slom koncerna Agrokor uzdrmao je same temelje hrvatske političke elite, koja je izgleda posegnula za još snažnijom fašizacijom i klerikalizacijom hrvatskog društva, kako bi izbjegla neugodna pitanja i skrenula pažnju javnosti sa osnovnih egzistencijalnih problema. Od situacije u kojoj se našao politički Zagreb, našao se svojom zaslugom, dakle, apsolutno, jednom dugotrajnom fašizacijom društva, odnosa u tom društvu, jer Hrvatska je danas sama sa sobom posvađana, pa onda naravno ako mi imamo konfliktne odnose u kući, naravno da ćemo te konfliktne odnose prenositi i među prijatelje i na ulicu gdje izlazimo i tako dalje. A s druge strane, vjerujem da je na neki način i kažnjena,
Jer iako se radi, znate, Kolinda je podsekretar NATO-a bila, Plenković je jedan mali europski birokrat i tako dalje. Ok, oni su imali očito u jednom trenutku naklonost međunarodne zajednice da dođu na pozicije političke moći. Ali nitko, pa ni oni najluđi u toj međunarodnoj zajednici, neće tolerirati takvu razinu fašizacije i ustašizacije hrvatskog društva kakva je sada na djelu. Dakle, najbrutalnija. Naše institucije se ne bave ekonomijom, ne bave se realnim problemima, bave se čistim ustašenjem. I to nitko neće tolerirati i mislim da sad međunarodna zajednica lagano traži načina kako da ih izolira. I kako da u toj izolaciji proba riješiti taj problem i unutar Hrvatske i problem Hrvatske sa njenim susjedima i njenih susjeda s njom. Da li ova cjelokupna situacija u Hrvatskoj i zbunjenost u hrvatskoj politici kakva vlada, dezorjentisanost i bezidejnost, da li to ima veze sa slučajem Agrokor koji je, čini mi se, uzdrmao ne samo Hrvatsku nego i cijelu regiju? Pa naravno, mi još ne znamo opsege slučaja Agrokor. On, dakle, može se raditi o gubicima, znamo da su 10 milijardi eura najmanje, mislim da se može raditi o gubicima koji su 20 ili 30 milijardi, a realno opseg pljačke preko Agrokora u cijeloj regiji mislim da je puno veći. I Ivica Todorić i Agrokor su bili sistem iznad sistema. Dakle, svi premijeri u regiji, sve vlade u regiji su na neki način umiješane u aferu Agrokora. Prije svega Hrvatska, prije svega HDZ-ova, ali i potpuno podjednako i SDP-ova infrastruktura u Hrvatskoj. Dakle, nemojmo imati iluzija. Mi vidimo danas, evo, sukob sa aktualnim šefom SDP-a u Hrvatskoj, koji je po mom dubokom uvjerenju, bez obzira na njegove manjkavosti, dakle ja često govorim o Bernardićevim manjkavostima, o njegovom nesnalaženju, glupostima, njegovim čak i glupim ispadima, ali u ovom slučaju mislim da ga unutar SDP-a ruše prije svega oni koji realno sa ljevicom nemaju ništa, oni koji su najodgovorniji za uništavanje ljevice u Hrvatskoj i da ga ruše zbog toga što je odlučio inzistirati na tome da parlament istraži aferu Agrokor. I sad Bernardića treba srušiti. Pritom ga ne branim, ali to je očito, to se iz aviona vidi. Jel? Tako da očito je ta nervoza Zagreba pomalo i zbog Agrokora, jer mi ne znamo šta se sve krije iz Agrokora. Agrokor je 20 godina funkcionirao kao ultimativna industrija pranja novca za hrvatsku političku elitu. Sav novac koji je završavao na tajnim računima u inozemstvu zapravo je bio najlakše opran preko sustava Agrokora i preko Agrokorovih operacija, jer u cijeloj regiji, jer naprosto to je bio toliki sistem da vi možete kroz njega mjesečno ubacivati nekoliko milijardi eura s tajnih računa i iz poreznih oaza, da se to ne vidi, a vi ih ubacujete u legalne financijske tokove. I zato je Agrokor se mogao prezaduživati i taj balon Agrokora je mogao biti napuhavan sve dok su sa tajnih računa na poreznim oazama i nekim europskim bankama mogli pristizati novci koji su se kroz Agrokor prali. Jer se onda uspostavljao balans između dugova i prometa tog crnog novca koji se prao kroz Agrokor. Onog trenutka kada je nakon 2013. godine, a intenzivnije nakon 2014. Europska unija pomalo donijela propise koji su blokirali tajne račune, dakle više ih nije smjelo biti. Ukinuli su rigidne propise i konzervativne propise o bankarskoj tajni. Švicarska je pristala surađivati s Europskom unijom po pitanju otkrivanja bankarske tajne. Ona više nije, dakle bankarska tajna u ovom trenutku više nije, da tako kažem, sveto pismo kao što je bila. Postoje uvjeti pod kojima bankari otkrivaju, pogotovo europskim institucijama, podatke o svojim klijentima i podatke o financijskim transakcijama. Pomalo su se baze podataka o transakcijama umrežavale i vi danas praktički, ako imate takva ovlaštenja, u roku od pola sata znate koja je i gdje je transakcija napravljena. I tada su se našli u problemu. Ja sam tada upozoravao prije 2 godine što će se dogoditi i mislim da se jednu prezentaciju od toga održao i 2014. godine u ljeti u Briselu, gdje sam upozorio da će se dogoditi upravo to. Oni će biti prisiljeni
sakrit novce i više s njima ne raditi ništa, jer ne smiju pokazati gdje su novci. Za posljedicu će to imati da sistemi kroz koje se novac prao jednostavno će se ispuhati. I to se dogodilo Agrokoru. Danas Zagreb zataškava aferu Agrokor i ta nervoza dolazi od toga da se ne otkrije puno veće operacije od samog zaduživanja Ivice Todorića. A to je ovo o čem sam govorio. Da su se milijarde, dakle, mi se suočavamo s činjenicom da je možda preko Agrokora oprano i 100-tinjak milijardi eura crnog novca sa tajnih računa i u to je bile su umiješane političke elite svih zemalja i tajkunske elite svih zemalja. Mi danas znamo da su u financijskim operacijama s Todorićem sudjelovali direktno Miša Beko, srpski tajkun, Miroslav Mišković, srpski tajkun, da su bili mnogi u regiji umiješani i opet zanimljivo, evo vam jedan, rekli bi u Zagrebu štiklec, jedan detalj, kada je Todorić kupio Mercator. Operacija Mercator je provedena, svi viču Sberbank je dao kredit i tako dalje. To je jedan dio priče. Međutim, u trenutku kad Todorić kupuje Mercator, na račune Mercatora sjeda milijarda eura sa LTD, dakle DO zapravo kompanije, registrirane za 20 funti, ni manje ni više nego u Londonu. Sad zamislite činjenicu da LTD kompanija sa 20 funti temeljnog kapitala transferira Mercatoru milijardu eura i da ni jedna nadzorna institucija ni u Velikoj Britaniji, ni u Europskoj uniji, ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj ne pita kako je to moguće. Dakle, to je ilegalno. Po europskim propisima samo financijske institucije, novčane institucije, novčarske institucije imaju ovlaštenje za takve financijske transakcije, kreditiranja poslovnih koncerna privatnih ili pravnih osoba. Gdje su napravili grešku? Dakle, ovo što vam govorim nije priča, nego postoji dokument. Grešku su napravili kad se ta LTD kompanija registrirana u Londonu, htjeli su se preko nje osigurati za naplatu milijarde eura. I oni su, da li iz bahatosti ili doista iz gluposti, upisali londonski LTD na hipoteke imovine Mercatora za milijardu eura. I ja sam tako došao do dokumenta jer sam najlegalnije sa Općinskog suda u Zagrebu izvukao podatke o tom ugovoru i hipoteci. Da li je na redu stvari onda smjena elita na ovom području? Ako će pasti taj sistem koji je održavao, teško da će se oni održati. Mislim da ne smijemo biti prenaivni i radi se o velikim interesima, ne samo lokalnim, ne regionalnim, nego međunarodnim. I ta elita neće tako lako pasti. Dakle, nemojmo se zavaravati. I vi vidite zašto njima treba fašizacija u regiji, zašto im treba izazivanje novih kriza, izazivanje novih sukoba, zašto im treba ovo potenciranje oko graničnih pitanja, potenciranje oko prepucavanja nacionalističkih, pa i bujanje novih nacionalizama u regiji, pa baš zato da, i bojim se da nije nemoguće da oni opet izazovu nekakav krvavi scenarij da bi sebe izvukli. Jer realno to ih jedino može izvući. Ako stvari ostanu mirne, redovne, onda će jedine žrtve tih procesa biti oni. Ako oni uspiju izazvati neki nered, ako opet uspiju izazvati kaos kao 90-ih, ne kažem da će to napraviti, ali sam svjestan da nije nemoguće i to vidimo, onda ih to jedino može izvući. Pa, fašizacija društva se uvijek dešava u neko vrijeme ekonomskih lomova, velikih ekonomskih kriza, kao što smo imali primjer da vidimo i prije Drugog svjetskog rata. Dakle, najniži sloj stanovništva pod pritiskom neoliberalnog koncepta ostaje bez ičega, srednji sloj ostaje bez sredstava i onda je normalno kroz istoriju to se javljalo, dolazi do tog nacionalnog homogenizacije nacionalne na svim stranama i da bi te etno-nacionalne grupacije
nacije sebe mogle da prikažu u pozitivnom svjetlu, one naravno moraju da pribjegnu revizionizmu svega onoga što se desilo u istoriji, da relativizuju sve zločine koji su se desili iz tih fašističkih i nacističkih pokreta, s tim da bi ovdje napravio razliku između fašizma koji je bio u Italiji i nacizma koji je bio u Njemačkoj. Pazite, sve ličnosti u istoriji su imali svoju pozitivnu i negativnu stranu. Čak je ovo interesantno kad se spominje Staljin, ako gledate zapadne izvore, vi ćete stalno čuti negativne stavove o Staljinu. Niko vam neće reći da je prvi 5 godina Staljinove vlasti bilo 5 godina sa najvećim ekonomskim prosperitetom u istoriji čovječanstva. Dakle, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku suočava se sa pokušajem satanizacije bošnjačkog naroda, pokušaja falsifikovanja činjenica iz oblasti bezbjednosti koje kontinuirano radi Kolinda Kitarović kao predsjednica Republike Hrvatske, a očita je namjera da se kroz jedan takav politički presing izvrši pritisak na postupak drugostepene presude ratnim zločincima Prliću i grupi i pokušaj da se retroaktivno pokuša na morbidan način opravdati najveći zločin na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata koje su počinile upravo jedinice regularne vojske Republike Hrvatske ili HVO-a pod punom, dakle, kontrolom vojske Republike Hrvatske, jer mi znamo, imamo dokaze za to da je HVO u Bosni i Hercegovini bio sastavni dio komponente i političke i vojne politike Franje Tuđmana i tadašnjeg režima Republike Hrvatske. Takva politika dugoročno, bez obzira što nanosi ogromnu štetu Bosni i Bošnjacima, će najviše štetiti Hrvatskoj i Hrvatima, jer mi imamo činjenicu da se od Hrvatske okreću i sa kritičkim odnosom posmatraju čak i permanentni, kako bi rekao, stalni saveznici Republike Hrvatske poput Njemačke. Imam vrlo oštre zamjerke Merkelove i niza drugih evropskih zemalja prema jednom takvom odnosu Republike Hrvatske. Alternative za Njemačku koji je ostvaren, znate gdje? Na teritoriji bivše istočne Njemačke. Dakle, šta se to dešava sa bivšim komunističkim ili socijalističkim zemljama? Šta se to dešava u istočnom dijelu sada jedinstvene Njemačke? Šta se to dešava sa Hrvatskom koja je bila dio SFRJ? Otkud takvo desničarenje? Otkud toliko skretanje koje ide u šovinizam? Pa čak nekad i rasizam. Pominjem izjave predsjednika nekih od tih zemalja koji su spominjeni rasistički. Šta se dešava? Kakav je to fenomen? To su zemlje u kojima se ne živi loše. Dakle, one su profitirale od toga što su postale samostalne zemlje, što su postale zemlje članice Europske unije i NATO. Profitirale u smislu ekonomskog napretka. U njima se ne živi loše. Šta se dešava u tim zemljama? Kakav je to proces? Kako to da te zemlje kojima je zapravo Evropa u tom trenutku najviše predvođena Berlinom i Parizom pružila ruku i privukla ih sebi. Privukla ih sebi, pa čak ne vodeći toliko računa o standardima koje danas proklamira kao standardima priče Evropske unije, nego gledajući potpuno kroz prste, vodeći se nekim geostrateškim razlozima, ne tražeći od njih ispunjavanje takvih stolica. Šta se dešava u tim zemljama? Zašto oni, koji su, tako da kažem, povučene od te Evrope, tadašnje ujedinjene Evrope, u društvo, koje je ipak društvo mnogo boljeg i sretnijeg života no što su oni živjeli, zašto oni sad okreću leđa toj istoj politici, toj istoj Evropi? Kako je moguće da jedna Mađarska koja je trpila pod Sovjetskim savezom kritikuje politiku jedne Njemačke koja se zna kakva je zemlja bila, ali koja je pokazala dobronamjernu politiku prema tom talasu izbjeglica koji je došao sa Bliskog istoka? Kakvi su to procesi? Šta se to dešava? Kad dodate na to Rusiju, rast Rusije, ruskih interesa i njihovu geostratešku prednost jer mogu da drže Evropu u šaci preko tih energenata, kad imate novu administraciju u Sjedinjenim Američkim Državama koja je sklona izolacionizmu, blago rečeno. Čak i antievropski. Čak i antievropski
usmjeren. Prvi put od Drugog svjetskog rata vi to imate u Vašingtonu. Dakle, kako posmatrati te procese? Britanska politika prema Balkanskom poluotoku i ovdašnjim narodima uvijek se ogledala kroz velikodržavne projekte. Bilo da se radilo o projektima Velike Srbije, nezavisne države Hrvatske ili čak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije, uvijek je Velika Britanija igrala jednu od ključnih uloga u međunarodnim dogovorima i ugovorima kojima su nastajale ili stvarane neke nove države. Ono što je posebno interesantno jeste da se britanski utjecaj u politici balkanskih država osjeća i danas, prije svega kroz njihovo okretanje ka antievropskom i antibriselskom stavu koje ide u korak sa njenom odlukom da napusti Evropsku uniju. Upravo o politici Velike Britanije, historijskom revizionizmu te mnogim drugim temama razgovarali smo sa akademikom Muhamedom Filipovićem. Akademik Filipović nije propustio odgovoriti Vukoti Govedarici na njegove istupe o porijeklu Bošnjaka. Šta se dešava tada? Englezi lansiraju ideju stvaranja zajedničke države. Ta država je deklarirana Londonskom deklaracijom, a zatim Krfskom deklaracijom i nazvana je kraljevinom tri plemena jednog naroda. Jedan narod su Jugosloveni, a tri plemena su Srbi, Hrvati i Slovenci. U tom kontekstu, u takvom konceptu jedne zajedničke države južnih Slovena, Bošnjaci i Bosna apsolutno ne egzistira. I to je znak da su i Srbi i Hrvati apsolutno stajali na stanovištu svoje tradicionalne antibosanske politike. Oba ta naroda, obe njihove političke elite su željele da se u Bosni prošire, da stvore takozvane države na cjelokupnom historijskom, narodnom i tako dalje prostoru Hrvata ili Srba i tako dalje. Šef srbijanske diplomatije prije nekoliko dana je kazao, odgovarajući na pitanje o srpskim ratnim, geostrateškim i drugim porazima kroz zadnjih 100 godina, on je kazao nemojte samo optuživati Miloševića ili Tita, pitajte vi Karađorđeviće. Nama je Engleska nudila veliku Srbiju, a Aleksandar Karađorđević je napravio Jugoslaviju i od tada nam sve ide nizbrdo. To je stara njihova politika. Stara teza to je teza da Srbi u ratovima uvijek dobivaju, a u miru gube. Bosna nije bila nikada ni izvorište, ni bilo čega što bi bilo moguće povezati sa nekim terorizmom, ultraštvom, radikalizmom i tako dalje. Naprotiv, i Hrvati i Srbi imaju svoje ne ultraške, nego terorističke stranke koje su vladale. Pavelićeva vlada je bila vlada terorističke strukture i organizacije. To je država koja je bila teroristička. Istrebljivala Srbije, istrebljivala Jevreje, istrebljivala Rome i počela istrebljivati muslimane. Kod Srba također. Ne samo u ranijim periodima, nego i 1992. Šta se desilo? Bez ikakva razloga. Apsolutna je laž da su Srbi imali nekakav nepovoljan položaj u Bosni 90. 91. 92. Naprotiv. I tada su oni, bez obzira što nisu bili najbrojniji narod, što su daleko brojniji bili Bošnjaci, i tada su oni imali najvažnije pozicije u životu, u ekonomskom, u kulturnom, u javnom životu, u političkom životu, potpuno. Oni su napali Bosnu i Hercegovinu ne zbog problema koji je nastao u Bosni, nego zbog problema što je
i Milošević želio da stvara novu Srbiju, veliku Srbiju, i to na klasičan način, a to je ponovnom podjelom Bosne. Profesore, prije nekoliko dana bošnjački član predsjedništva je na jednom skupu, stranačkom doduše, kazao kako su se svi stanovnici Bosne i Hercegovine donedavno smatrali Bošnjacima, ali eto, znači, za vrijeme Austro-Ugarske došlo je do te neke diferencijacije. Izazvalo je mnoge reakcije iz Republike Srpske, predsjednik sadašnji SDS-a je zaista burno reagovao. U kom smislu? Govoreći da ako pogleda na tavan bošnjački član predsjedništva naće ikonu svojih predaka. To su svinjari. To su svinjari, to su brutaliteti koji oni se odaju. Znate, oni se tako odaju. Ima fasada kao tobož demokrat. Tačno je to. Tačno je. Historija ne pozna Srbe ni Hrvate na tlu Bosne i Hercegovine sve do sredine 19. vijeka. Kada počinje iz Srbije vrlo intenzivna akcija na temelju načrtanija Ilije Garašanina, tadašnjeg šefa policije i ministra, kasnije kneza Mihajla, ministra vanjskih poslova, u kojem se zahtijeva da svi pravoslavci treba da postanu Srbi. Ovdje je bilo mnogo Vlaha, pravoslavne vjere. Ovdje je bilo i cincara po gradovima, to su bili trgovci i tako dalje. Oni su imali svoj jezik, kao što su Vlasi imali svoj jezik. Znate. Ali ako bih htio onda taj, kako se zove taj čovjek, Vukota Govedarica, to mu, baš mu ime kaže mnogo o njemu, ako bih htio on pogledati na svoj tavan, mogao je naći svoje plemenske toteme. Jer nije ni on od Kalu Bela Dembela bio kršćanin i pravoslavac. To su prostaci i grubijani. I oni se na taj način odaju svoj, da tako kažem, svoj duhovni i moralni identitet. To su nemoralni ljudi koji misle da je historija ono što oni žele, što oni hoće. Ja sam detaljno proučavao, na kraju napisao sam 4 knjige o historija duhovnog života na tlu Bosne i Hercegovine. Ja sam nisam pronašao i ukoliko se pojavljuje Rašanin u istočnom dijelu, to je uvijek samo pojedinac ili Dubrovčanin. A nisam naišao ni na jedan dokument u kojem se spominju se dobri Bošnjani, spominju se pripadnici crkve bosanske, spominju se katolici, spominju se, ali svi su Bošnjani. Svi su Bošnjani. I u stvari u regionu su ih svi tako zvali. Pa jesu. Čak i na Čartaniju se spominju. Pa da, pa to je, pazite, zamislite vi, molim vas, šta mi možemo očekivati od političkih struktura na čijem čelu su takvi ljudi kao što je Govedarica. Da, i Govedarica. Da. Mi smo učeni da budemo puni poštovanja prema. Mi smo s njima iskreno živjeli zajedno. Šta to znači? Da je to njima neko stalno u glavu. Zašto su nas zvali Turci i u ovom ratu? Zašto su nas zvali Balije? Zašto? Zašto? Ne postoji ovdje narod Turaka. Ne postoji ovdje nikakav narod Balija. Da. Da. A zašto se samo Bošnjacima nameće ta stigma da su konvertirali iz jednog vjerskog učenja? Pa svaki je narod konvertirao. Pa svi su konvertirali, pa svi su iz nezabožačkoj ili kako se zove,
pluralizma vjerskog prihvatili monoteizam ili različitih vrsta i tako dalje. To je besmisleno. Ne samo besmisleno, to je nekulturno. Naprotiv, ta činjenica da smo mi prihvatili islam obogatila je ovaj svijet. Jer smo mi unijeli nove civilizacijsko-kulturne momente u život našeg svijeta, ove Bosne. Mnogo je prostiji, jednostavniji i banalniji život kod unilateralnih naroda. Kod naroda koji žive sami za sebe. A mnogo je bogatiji, raznovrsniji, življi i tako dalje. A na kraju krajeva i sami vladari koji oni nazivaju prvim srpskim vladarima su koketirali sa Vatikanom. Pa nije koketirali, nego bili katolici. Nemanja je 2 puta prelazi. Nego tu, dok nije njegov sin Savo uspostavio Srpsku pravoslavnu crkvu. Nego da rečem šta sam saznao tada. Situacija je takva da vidi se da će Bosna i Hercegovina ovako kazano biti oduzeta od Osmanske imperije. Onda cizelirane propagande. Jedna je bila od Austrije, a najviše preko Franjevaca, da se razvija horvatska nacionalna svijest, a druga, još suptilnija, srpska. Amo knez Mihajlo, amo njegovi ministri Blaznavac Ristić, Ujedinjena omladina srpska, da se razvija srpska misao. Jer vjerujte, do sredine 19. vijeka u Bosni niti je bilo Srba, ni Hrvata, ni nikoga. Sve su bili Bošnjaci. Jedni s 3 prsta, jedni s 4, jedni klanjaju. I onda ta politička prominentnost srpska dovede Bogoljuba Petranovića, jednog vrlo obrazovanog čovjeka, inače je bio kaluđer, bio je i iguman manastira Savine, u Sarajevo. A sultan, tako reći, neđeljno sve daje popuste da bi bili zadovoljni turskom vladavinom. Recimo, otvara se 1863. godine škola za pravoslavce u Sarajevu. Onda se dozvoljava da crkva zvoni zvona, jer nije se ranije dozvoljavalo zato što se ne čuje hodža kad kujiše, kad zvone zvona. Tako da, onda je doveden Bogoljub Petranović i on će tu naći čovjeka koji pravi stihove i snabdijevaće ga, pa će da naučno društvo srpsko objavljuje srpske narodne pjesme, više o Milošu, o Kosovu, o čudesima, a to sve falsifikati. Vjerujte, izučavajući arhive i ostalo, pravoslavac bosanski više je tuge, više je mrzio i više nepravde doživljavao od fanariotskih svještenika nego od aga i begova. Dešavalo se umre čovjeku žena ili majka, pa neće da mu održi opijelo dok mu se ne plati toliko do visine koštanja jedne krave. Pa samo treba čitati memoare vojvode Anta Dakovića, pa vidjeti šta je činio fanariotski vladika u Mostaru. Crnogorski akademik Novak Ilibarda, koji jeste imao određene, tako da kažem, epizode o kojima ne bismo sad pričali, ali evo, nekoliko emisija je gostovao i pričao je o usmenom nasljeđu, usmeno-književnom nasljeđu. I kazao je kako je više Kosova Marka Kraljevića, kosovskog mita, pronađeno u tzv. Bosanskim epskim srpskim pjesmama, za koje on utvrdio i odgovorno tvrdi da su vještački prekomponovane. I sve bi to se izlazilo kao edicija srpskih pjesama iz Bosne, u suštini radilo se o falsifikatu. Pa veoma mnogo falsifikata postoji kad se radi o kulturnim kulturno značajnim elementima, pogotovo duhovnih kulture. Najbolju studiju o tome uticaju, o tome
porijeklu iz druge ruke takozvanih srpskih narodnih poezija je napisao poznati historičar Ivan Božić. Ivan Božić je bio vjerovatno najbolji, najugledniji srpski historičar novijeg vremena, to su naše epohe. Predavao je opću historiju na Beogradskom filozofskom fakultetu, bio i meni profesor i kod njega sam i polagao historiju. Ja sam polagao opću historiju kod njega, nacionalnu kod Vase Čubrilovića, a metodologiju kod jednog bivšeg fratra koji je napisao poznato djelo Magnum Crimen o zločinima katoličke crkve. Ali Božić je pokazao da je Dubrovnik u stvari najviše proizveo toga. Znate. I da je to iz Dubrovnika išlo preuzimano u Hercegovini i kasnije u samostane. Gdje su fratri, odnosno ne fratri, nego kaludžari, dopisivali, dodavali i udešavali tako da je ta narodna poezija, originalna, kakva je eventualno bila, dobila onu ideološku crtu koja se sastoji u veličanju osvete kao obaveze. Samo pogledajte ono Kraljević Marko i Musa Heseđija, kad Vila Ravijojla savjetuje Marka, vadi Marko nože iz potaje i tako i kad Marko izvadi nože iz potaje, sakrivene nože, što je nekorektno, što je suprotno etici dvoboja viteškog i kodeksu, i onda poslije kao tobože žali, to su krokodilske suze, jer ja meni do Boga miloga gdje pogubio od sebe boljega i tako dalje. To su sve forme kojima se nešto opravdava uvođenje jedne potpuno nove moralne i političke ideološke dimenzije u narodnu poeziju. Tu više nisu bitni događaji, nisu bitni, vrlo je malo pjesama, na primjer Banović Strahinja, netko biješe Banović Strahinja u Malenoj Banjskoj Krikosova, da tako ne biješe Sokola i tako da. To su čiste pjesme, ali najveći dio tih pjesama je, da tako kažem, infiltriran ideološkim stavovima. Znate, sjeće Turke na buljuke, ovo, ono, gore, dole. Uglavnom, dati im je jedan ideološki pečat. Plus, apoteoza kneza Lazara, kao cara Lazara i tako dalje, konstrukcija toga mita kosovskog i definicija, u stvari, mitološka definicija srpskog naroda kao naroda koji se povukao iz historije na nebo, odnosno izašao iz historije da bi sa pravom da se u nju vrati kad osjeti da je potreban i da ima mogućnost. Znači, to je ta ideja. Mi možemo ući i izaći. Mi možemo uzeti Vojvodinu u kojoj nismo bili, ali da ne damo onima koji su uzeli Kosovo. Da se možemo uzeti u Bosni, pola Bosne, i tretirati je kao srpsku teritoriju, ali da to ne može Sandžak. Da mi ne možemo uzeti Sandžak i slične stvari. Dakle, to je ta logika mitologije. Ona je prisutna i danas u politici vrlo snažno. A Vučić je vraća. Vučić direktno vraća. Miroslavovo evanđelje, na njemu se zaklinje. Nedavno je izjavio kako dva najveća naroda, balkanska, albanski i srpski, treba da konačno riješe problem Balkana. Znači da ovladaju.
da podijele Makedoniju, Crnu Goru, ulici Njibar Albancima, ostalo Srbima i tako dalje. Bili mi u Izetbegović, Silajđić i ja u Njujorku i u jednim nacijama, tada nas je primio Boutros Ghali, generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Mi smo mu izložili situaciju u Bosni i Hercegovini, masovno ubijanje, deportacije, paljevine, uništavanje kulturnih, vjerskih institucija i dobara, raseljavanje stanovništva i tako dalje. I zahtijevali smo odlučniju ulogu Ujedinjenih nacija. Zahtijevali smo da Ujedinjene nacije donesu rezoluciju o pohitnoj intervenciji, ako je potrebno i vojnoj, da se prestane sa bilo kakvim vojnim aktivnostima. NATO je Boutros Ghali, tako reći, se skoro izderao na nas. Šta vi mislite, niste vi jedini u svijetu, stradaju mnogi ovo, ono i gore od vas, nemamo mi ni vremena, ni mogućnosti da se bavimo s time. A šta je izazvalo takvu reakciju? Pa izazvalo što je on bio u rukama onih koji su vodili rat protiv nas. Oni su imali gotovo rješenje. Oni su imali rješenje prije nego što smo mi uopšte i pristupili pregovorima. Oni su se dogovorili u ljeto, početkom ljeta, 1992. da se Srbima mora dozvoliti da nadoknade gubitak Jugoslavije u Bosni, ali ne smiju u Hrvatskoj, da im tu se ne smije dozvoliti. Da u Hrvatskoj mora prestati rat i prestoj. Drugo, oni su se dogovorili da i Hrvatima treba dati dio Bosne da bi ispravili svoju nenormalnu granicu. I treće, a da muslimanima treba osigurati preživljavanje. To znači strpati nas u neke logore ili šta ja znam. Jest. To je tačno. A to je meni rekao čovjek koji je bio moj lični prijatelj sa doktorskih studija. 58. 59. ja sam bio na tim studijama i bio sam u Londonu i tada sam se sprijateljio s čovjekom koji je kasnije postao predsjednik francuske vlade. I on mi je to lično i rekao mi, vi morate istupiti iz tih pregovora. Da. A to nam je rekla i Margaret Thatcher. Rekao se, pripremili su vam zamku, vi ne smijete prihvatiti, morate, ako je potrebno, istupiti. Znate, jer zašto da rješavaju oni? Svoje nacionalne. Jer oni su mislili ako politička elita ima jednoumlje, ako oni svi misle isto, da i svi građani misle isto. Nisu shvaćali da ne misle svi građani isto. I da kada se građanima da izbor, da će dio ljudi jednostavno po prirodi stvari glasati za drugačiji koncept. A tih koji su za drugačiji koncept, njih ima najmanje 5%. Pa ipak vjerujem da postoji druga Hrvatska i da to nije prevlađujući stav stanovništva i javnog mijenja u Hrvatskoj, jer mi se dobro sjećamo Hrvatski iz perioda Stjepana Mesića, pa i perioda SDP-a prije dolaska Milanovića, u vrijeme predsjednika Josipovića i tako dalje. Tako da ja vjerujem da čitav ovaj proces treba rješavati na određen način pozivajući se na tradicionalno prijateljstvo i snažnu bosansku orijentaciju i unutar Bosne i Hrvata,
pogotovo vezani za Franjevačku katoličku crkvu, pa i činjenicu da Vatikan kao jedan od nespornih još uvijek autoriteta nikada neće podržati postojanje takozvani marionetski pravoslavni država kako pokušava stvoriti Milorad Dodik. Sarajevo je bilo antifašističko mjesto. Da li je bilo pojedinaca, bilo ih i uvijek, verujte. Samo nekad nisu smjeli progovoriti što danas smiju progovoriti. A bilo ih i onda kad smo mislili da vlada bratstvo jedinstvo. I tad ih je bilo. Samo nisu smjeli progovoriti. Danas smiju progovoriti, pa to stvara tu vrstu efekta. Sarajevo je uvijek bilo antifašističko mjesto. U civilizaciji smo u smislu, ne samo odnosa prema drugom svjetskom ratu ili odnosa prema ovom ratu 92. do 95. ili 96. možemo da tako vidjeti. Dakle, uvijek je bilo civilizacijski bilo tako. Pa da nije tako, zar bi Sarajevo, onako Sarajevo, osmansko Sarajevo, prihvatilo Jevreje protjerani i Španiju. Pa i to vam je antifašizam, kad se to nije zvalo tako. Dakle, i to je jedna vrsta antifašizma, s ove tačke gledišta. Da prihvatite sasvim ljude, sasvim druge religijske skupine, da ih prihvatite da oni tu žive. Dakle, sada je uvijek bilo, tako da kažem, sklono toj vrsti antifašizma, uvijek je bilo široko. To što vi imate, inicijative, recimo. Inicijativa tako nekih nadobudnih fičfirića koji misle da sad pokupili svoju starijsku pamet, da nisu pročitali ništa u svom životu. Toga je uvijek bilo. Bilo vam je to, toga je doba socijalizma. Samo nije bilo tako glasno.